للمسابقة الرسمية. هنا بمدينة سلا مع الفنانة المقتدرة والواعدة في نفس الآن السيدة نادية النيازي. من الصعب أن أتكلم عن مسار هذه الفنانة في كلمة أو سطر أو سطرين، فهي في نظري ستبقى خارج الزمن. لا أعرف متى وكيف بدأت ولا متى وكيف ستنتهي. عرفتها أول ما عرفتها كحضور قوي قبل أن أكتشفها كممثلة، فمن الصعب أن تقف نادية النيازي أمامك ولا تثير فضولك واهتمامك. إنها جاذبية تدعوك إلى التساؤل، تساؤل عن هذا الحضور الصعب تحديده والذي يتجاوز التأمل في جمالها أنها فعلا جميلة، يتجاوز التركيز على تعابير وجهها لأنها تخترقك بنظراتها التي تحمل أكثر من معنى وتلهمك. عرفتها كإنسان فأثارت انتباهي، وعرفتها كمخرج فألهمتني، عرفتها كامرأة قبل أن أعرف أنها كذلك زوجة واحد من كبار الفنانين والمبدعين في بلدنا، الموسيقي والممثل يونس ميغري. بابا ندير تشوف الدار ما تيشغلك ومن اليوم انا راجل ديال هاد الدار انت باش بقيت انا تحت هاد الثقافه ديال الحياه ديالتي. C'est une dame qui, dans son jeu, invite au respect, invite à l'amour. Je l'aime beaucoup cette dame. تنتمنى ان شاء الله في المستقبل تكون يكون عندنا الحظ باش نديروا شي عمل ونتمتعوا بالحضور ديالها وبالابتسامه ديالها وباللون ديالها الجنوبي، وتنتمنى لها ان شاء الله المزيد من التألق. هذه الكلمات سهله لما كيقولوها الزملاء على بعضهم البعض. C'est sûr, beaucoup de témoignages, beaucoup de mots qui lui vont certainement droit au cœur et qui nous émeut autant que cette dame que nous allons accueillir sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, notre actrice comédienne, Margot. نادية النيازي، الرقة، الروعة، الأخلاق، الصدق في الأداء. نادية صدقا كتبغي يونس ميغري. أروع الأغاني اللي كتحبها عند يونس ميغري. يا مرايا. أوي يا مرايا. شوف غناخدو الصمت في القاعة. اللي عاش
Ça c'est vrai. Je lui ai donné mon cœur. Média, votre public, nous vous souhaitons encore plus de succès dans votre carrière, Inch'Allah, et pour le public marocain, un mot. Merci beaucoup. Quand le festival, le directeur du festival CSL m'a contacté pour me dire que je voulais être hommagée, j'étais un petit peu gênée parce que je considère que je suis quand même au début d'une carrière. J'ai un problème. Oui, que je considère que je suis quand même au début de ma carrière et que j'ai encore tant à donner. Mais après avoir vu tous ces témoignages qui m'ont énormément touchée, émue, voilà, ce que j'espère surtout, c'est ne pas avoir à décevoir, donc de devoir donner encore et encore. Je remercie en tout cas les organisateurs du festival, tous les membres de l'association qui ont veillé à ce que ce festival mette en avant la femme d'une manière générale, la femme intellectuelle, la femme écrivain, la femme artiste, la femme militante. Merci, merci, je suis vraiment très touchée, très fière d'avoir été hommagée par ce festival. Merci. لكل تكريم هدية، لكل تكريم درع، اللي غادي تقدم الدرع هي الأستاذة نزهة السقلي. Madame Zasfeli va remettre le trophée du festival à notre artiste Nadia Niazi qui souhaite au Parlement et dans le Café marocain Madame Zasfeli. Une photo bien sûr pour le bonheur de nos journalistes. Et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. كل الفنانات والفنانين المغاربة يستحقوا التكريم. إن شاء الله على هذه الخشبة غادي نشاهدوا المزيد من المبدعات يكرم من قبل هذا المهرجان. خرجوا بعدين تصور. Et Moustapha Rachid pour le joli montage qu'il a fait et bien entendu les membres de ma famille et tous mes amis qui ont fait le déplacement jusqu'ici. Merci beaucoup et merci Moustapha. Merci Madame Zasfeli, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Toutes nos félicitations Nadia Niazi, longue vie, beaucoup de succès, beaucoup de films encore. التكريم هو في حد ذاته اعتبار جميل في المسار ديال الفنان، وكنظن باللي انا شخصيا فرحانه بزاف بهذا التكريم هذا، خصوصا ان هذا المهرجان هذا كيعالج قضيه المراه لا باختياره ديال الاختيار ديالو ديال الافلام ولا ديال افلام فيكسيون دوكيومونتير، ولا باختياره لي زانفيتي اللي كانوا هنايا ككاتبات كمناضلات. دونك هذا كله كيشرفني. انا ما اختاريتوش انا تعرض عليا واحد الانسان اللي غادي يجي يعرض عليك باش يكرمك، ما غاديش تقدري تقولي له لا بيان اونطوندو. انا كنعاود نقول لك لا جو نبو با، ما نقدرش نقول لك راه جا في وقته، على وداش انا كان بالنسبه لي انا عاد بديت. دونك والفكره اللي كانت عندنا في الاول على لوماج على التكريم بصفه عامه هي كيكون في
تقريبا في الاخر ديال المسار ديال واحد الفنان. افكتيفمون انا كنظن باللي انا مبتدئه وإلا كان التكريم بالنسبه لهم فهاد مرحبا مرحبا، وان شاء الله من بعد اعمال جيده وكبيره يكون تكريم اخر.